Pogledajte kako je završila kontra borca u prvom poluvremenu. Imamo telefonsku izjavu igrača borca Siniše Savića. Ali međutim imam udarac tako jak na glavu, na čelo sam dobio na glavu, da je to sve mekano nekako i sad bojimo se da nije tu ušlo slučajno krv, da ima ono, kako se kaže, da ima nešto iznos, zato idem sad na pregled da slikam glavu, mozak, ne znam ni ja kako se kaže. Pozvali smo i Miloša Krstajića, golmana Slavije. Ja ne mogu da shvatim toga momka, ja ne znam kako se preziva Savić. Ja sam, mene loptu u ruki, ja sam bez veze diga nogu, eto, radi osiguranje, on se sam na dvu. No što njemu bilo, ja Bogom ne znam, možemo nešto kroz glavu s tim lugu. Sam se ubio, brate. Nakon ovakvog starta, sudija Novo Panić, golmanu Krstajiću, nije dosudio žuti karton.